whawhetai mua ki he iki, pia malo mua e tau te maua e pongpongi wha koeni, o ko to fie whenga maari e koeni, ke tari loto maa whana, tau taha kotoa pe, i he pongpongi moni te whakaen, a o fulu maa nima, mahina ko sa anoa lewa noa taha, ono whatau ngai beu alo maari e mea kotoa pe mei apina, koeni tau kalowhiama ko ia ki he pongpongi ni, o to oia pe me ko speri na hiki ko ia luke, whae wahe, te u komatala me vesa no tolu luke vesa no tolu fulu maa fitu ko e ko speri e o weekendi, luke wahe wha, vesa no tolu fulu maa tolu ke vesa no tolu fulu maa fitu te ulau atu he pāki motua, li riu ko ia awesi, ai o pehe no whakare a vesa no tolu pe e whare lotu ai tangata na te a lau maari e te volo uri, pia na e kalanga ia reo lahi o pehe, e si sua nasa re ti toku ai pe, koe haa ake mautolu ki a te koe, ko ke haa o ke whakaauha ake mautolu, o ko ilo koe, koe tau taha maa oni koe ai o tua, pia lolomi e si sua ne pehe ke whakalongo pe, pia ke haa o ki tua ia te ia, pia kori e tangata, ai tangata e te volo ke hao nga, pe haa ia ki tua ia te ia, pia na i kai te le whakamamahi ki te ia, pena na uofo lahi ko toa peo no whepehe aki. Koe ha ai ako na kini. Ai ako ne whekau ke pūre pia me mālohi koe ngai lau maare uri. Pea ke nau hao ki tua. Pea na e mawhola hono ngongo ke potu ko toa pe o e whonua ko ia. Koe ka veinga i tau kalowhiama ke pongpongini o pehe. O ku mate ai te volo pia me lau maare uri he mana wahe ia siso. Kau te whakaongo atu. O ku mate ai te volo pia ko setani pia ke lau maare uri he mana wahe ia siso. Whawhetai ke koe ngō maari e, pako tala noa lere ia, tala noa maari e ia o e ahoni. O tau mau e tangata, pako huafa o mālohi, pako maalunga nge, pako wiri fia, pako tete e te volo, i he huafa o si isukules koe huafa i kōna ia. Whelau pe tala paula, loma ho furu taha tolu koe, e ui ke huafa i ki, e whamo ia. Kai peha tainu ke whainga tā ia, whainga wheitu upe, o mahu inga ke puake rea, sisu. Ka mau te ke tō i hawhinga wheitu, pe koe hawhinga, mai whakasina, pe koe hawhinga polo pare, pe koe hawhinga mea koe whitau pia moia. Hanhange kua ne nefta kaupo ure atakai. Manatui pe fo i hingoa koe ni, ona ke te manatui hataha, ona ke te manatui ho mali, pe koe honga hei kaunga mea, pe koe whanau. Manatui pe fo i hingoa koe ni, sisu, koe teimu ke puake rea sisu, talato ku wiri fia, ku lere te volo, se tāne mai lau mari uria, mana wahe pe tete, puria whakafongi wha, i teimu tau e ke hua wha sisu. Koe talanoa maari e moni, e talanoa ko pau te ke toki lau ia, luke wahe wha. Koe talamai koe aloto sisu ki he tempale, i ako ni e sapate, pia whai ne malanga, o ku ela ai motu ai, o ku uluisina e lau maari e uri. O ku ela ai motu ai he loto tempale. Tako aku lava pe te voloia o alu ke tempale. Tako aku lava pe a lau maari uri o alu ke tempale. Ki tau fitu pe ai. Koe lau maari uri o tatau pe me lau maari mano ni a evil spirit me Holy Spirit. Koe o lau maari ko ni una whakasio hafo i sino hapoti ke nofo he koe sino fo koe foi dwelling place. Ai koe sino koe foi feitu o fei ai nofo ai. Koe huinga huinga ko sino koe tempale ha. Koe lau maari mano. Ai ko koe o tonu ke nofo ai ha a lau maari mano oni. Kakehe. Koe lau maari uri pe me lau maari mano una whakasio hasino ke nofo ai. Ai koe whakasio koe pe mo o gweha tasino pe poti. Sai, koe taimu koe ku mau ai tau pehe pe o ku posesi ai koe he lau maari uri Hane koe ni tau pehe pe ka pa o ku puke whakate volo hata. Koe taimu koe puke whakate volo ka hata, ka tau pehe pe ka pa o ka ki tahine o puke whakate volo. Koe te volo o kune hanga mau tangi ia pe ku puke ai, koe siana Koe taimu koe ku rea mai ki tahine, o ku rea mai i here o koe siana koe o kune poses koe ai tōtaha koe Koe taimu koe ku hau e koe lau maari uri o nofo koe i he tau ngahi mo ui, ai o kune nofo i he fo i whare, ai koe ki tau koe poti pe koe dwelling place. Koe taimu koe nofo i koe ia te koe pe mua o tau kamina rima ke manifest toki whaka a mai rewa hono whahinga ulunganga, he rea he to o me ulunganga. Koe hui ngau tau whai pehe o tau whai ngai ulunganga koe me hafua, koe hui koe ngai manifestation ni a evil spirit o kune process ki tau tolu. Ta tau tau pepe me lau maari maari oni. Koe taimi koe ke whakaatai ka hoko mai e Holy Spirit a lau maari maari no foi hombo ui. Pea une nofo leo, ia te koe poti koe pe koe dwelling place. Pea une toki nofo leo o hangare hafo i senta. Pea toki manifest me lewa ai fruit of the spirit. Ka rea tia wahe ni maa ua me ua tolu. Pea toki haa me lewa ai ngai fua, ai ofa, ai fia, ai kātaki. O toki he ai ho mo ui. Toki he a koe ha.
he ko whakaata ke Holy Spirit. Patonga yan ko evil spirit ka Holy Spirit ye. Ko winga o ke holy ai maa ata mai maa whakakau maa toonga maa mea kato ko he kuinga ko ha he ko whakaata ke Holy Spirit ke ne tuel homo i patoki manifest mai rewa ha ai anga whakaotua. Ko le uhinga o asia ai evil ko ngā he ko whakaata ke ha ke evil spirit ko lau maari e uri ko le uhinga uri ha osio ko whakakau o uri ko lea o uri ko hemi o ke whai o ke uri ko ngā pe ko ha o whilawe i he ko evil spirit o ke whakaata ke ne nofo i homo i. Ko fepe i hongo lau maari e ua ngā te atmosphere. O ku ngāwe a evil spirit, o te ngāwe pa Holy Spirit. Ko koe mo au koe pōti koe fwoi sino. Ko fe hongo mea koni te whakaata ke hua tu koe ki homo. Pa ko te te whakaata ke hua te lau maari uri. A kone na fwoi ale maha o mo ui pa ke toki a mai rewa. Pa motua koe ni, na alu ki he te mpare. Tako na ko ya ta ko possess pe ko ia ya la mari uri ko ni o ke lava ai la mari uri o al ke lo tu ka gule fakasi o ya hamotu pe ko fine motu o al ke lo tu o huai pa to la ai motu ko fine motu he lo tu ta motu ai pe ko ka he hiva pe ko hale lu pe ko fakafetai pe ko ha te la mi o ke lo tu ta ko possess ko ya la mari uri ko ta to ki manifest le vai ko fe mea hau ingai ko ki mo ke alu ke lo tu ki whakapapau ko ha fa inga lau mari ko lo ko ia te ko he fe mau ke alu ke lo tu fe mau ke no fo ia te ko ha a Holy Spirit ka ona ke alu ke lo tu no fo ia ko ha a evil spirit o ko to la ko ke lo tu ko alu ko ni ke lo tu ke te ta e ki fine mo tu ko ni ke lo tu ke ilo ia reva o ke ilo ia reva o ko ha wa ku pe mi ne ko lo ilo ko ha u ko ha o alu to la pe qual che lo tu che qualche frazione pe no ki fare so di anche lo tu che sono pe qua malanga o che alu ko mo si o ko pel alu a to la che lo tu che alu pe nga tu ko lo to ku ya me ke is a evil spirit o to que alu pe nga la mali he Holy Spirit ko alu que firma o to que alu firma que le mai a fola o to ko alu que firma alu me tu ko lo to le o ku la ka ka wo ke lo tu una alu ai ka dolia o ko possessia a evil spirit ia ta to manifestia ta un lili per ita per having a me to ye a mai ko na urea asi mai ai le ko u ko ata mai fa ka ko sio ko me ka to pe o felave ia ta mo i ma ve ko evil spirit ko la ma le uri pe me ka to ia ko sio uri fa ka uri le ka ko ta no ke ala no ke Holy Spirit holy ma sio ma le ma fa ka ma loto ma o felave ia Talo toka malanga sisu ela mesi anai. Ta kuaku ni ela na ko possesse la male uri. Mana fa he fo ke la male uri sisu. Malanga ta ta na sisu ko kai la mesi ana. No to be malanga gol kai la mai ai fu la male uri ko ya. Pe mai ya. Sisu ko ha amautolu ke te koe. Ha no ke hawa ke fa mai ki mautolu. Ko kai pese na la tolu ke holfitu. Tu ko be ki mautolu. O ilo ia koe. Ko koe ko haka to ta ma oni ko e to you are holy one of God. Sanga koe. O si ilo ia la mari uri asisu. Ilo ia asisu ha ko to ta ma oni o tua. O be te me ta ha o ke ta to ilo ia asisu. Ko te ke ta ya ta. O ke ilo ia asisu ta ma ko sisu ya ko ki le ka be me Nazaret ko ha o gueto ko la e human being o ke no to ilo asisu. Ko fu la mari uri o si ilo tonu pasi ka mo le ilo ko to ta ma oni ko iskeri ko ha o ilo ka sisu ko ta pasi a se fa ko ya i to ka te ni una pe ko to ko lu se fa sisu pe ha no to ka te ko ha o ilo sisu ilo fu la mari uri ko tonu mo le ilo you are holy one of God ko ta ma oni ko ilo le pe ta ka sisu ko ha ni pa to loa ko le ko le ko ne na ki ko le ko fa por bore sisu owa tu vai ver mal do ha do ha ke fa mama hi mal do ha to ka le to ka bala ka si su ko o ha bai ko fa bole bole da ko me na ta la tu ko mate te bole bala ba he wa fa si su ka lai si o fie hi a pete bolo ko te as fa si su mo la ma le uri ko no fe ma ke ta kai la ke wa fa si su fa uri be me no be si su ko de o pe fi pe si su he uri fie te bolo he wa fa si su ko le fa bole ko le moto mo pe si su ta pu no tu fa lo shut up. Ok, ai tai me tai ko foi rea le ma digo si la pesi ko foi rea le ko ni ka ha me la mari ha la mari ya ai te mo he ko foi tai me ta ko fa pe ta ko ma si to foi ko fu a fo fa ta ko hu ka ko vi
Pe ko pe fo ko le winga le pe os ya pe la ta ke pa le pe masi ko pe ma fo la bo fo to ko wa ko hai ko mea pe ha masi fo ko fo le tu mai masi ko pe au ya pa le fa ko lukalu i kanatea fo ko fo masi o si ho ta la to fo ko le fa ta u ti al boa pe to ta ko winga le ta ko winga ko vi au te ta u ta fa po ke le ha le pe le sia da ni ko ai to ta ma no o to i holy one of God ko ta fa no ta no he fa le nei sai ko mo to pe la si so fa lo mo to ha ki to hallelujah we te ta fa le nei ta bia ta ko winga ko via ko ilo e si su ele ta ore aki pa to ilo e me fa hinga etiti ko motive o ta pu aki ma ta vai o ne hanga li ko ya ki to pe ka le si su la ma le ki to pe ta mai le ma hanga le la ma le uri ha ki se na ki lalo e lo tonga ko ia e tempa sia ke ngau ko ngau fa ko te bolo ko ne hau ke ha ki ko ki lalo a ko ha ki ko no ono tuaki ko ki lalo hala habeki ko ki lalo ko ngau e te bolo pe mo se tane pe me lau mare uri ko ngau e vai mo hau ke habeki siasi ko hau ke habeki family ko hau ke habeki homo ui pe ku ke pa hi ono habeki fotu ha ke luga habeki he te bolo ko a holu talangi ke te bolo mo se tane enough is enough ko feunga ho hanga habeki ku mo ui ko feunga ho hanga like ku mo ui ko feunga ho hanga habeki ho family ko feunga ho mama e siasi pe hanga he lau mari uli hake se na kilalo pe te fotu hake si su ta hue ala lau mari uli ki tua ma vahe komana pe si su le lea tu pe hu mai lau mari uli ki tua faka feta ke mate te vole mara vahe ko tai mu tau ngawe ka fenga ka ka ya hanga lau mari uli o tau komana pe pe ko te hu ki tua ko le si su ko malo i ne tai mu ne le tutu ne te ke mea ko hane be tutu ne ki ata alo mai mea ko ha o mai mea ko fai mea ko o ko ma fai da malo te urea si su pa te u ta urea te i not si su ta mai o ko malo da ma fa ki ta ma ta fe mea ko fa fe ta ke ki ha we ha matando sai ko lo ko malo ke ta lo to ta fe mea ko u ha he ko finga malo ya te ki ta to he ko i vi malo ko tau lotu ke maha ki tau kapusi kansa mo suka me ma tau lotu ke ma tau fika ke tau ma ba ko le a ko nga si ko ne hanga rebuke ko le a rebuke ko ne hinga te hanga takulu pe nga hi ha pa fika ke huki tua hanga pe ko hanga foki ya ta pa hanga tu pe huki tua o pe tau hanga komani na lau mali uri le process o ko lai lau mali uri ne hanga process mo ui a to la ko na to ka ko loi ko ka me ka lo to ko mo ha fe na ibe na process pa fia mo ki ta hanga komani wa fa si su ko ke huki tua pe fa ta atai na ka deliverance totally deliverance fa to atai na mo i si ta mai me lau mali pa tu ange fa ta atai ki lau to he tai no awe ki tempare pa lo ha fa tonga e mafio si su kraisi he ku mate a te bolo he mana ba he wa fa si su ko ha fa lau mali uri ko hanga hai ku mo ha mo ha fa ulunga ke tonga mo ui tau ne fi mo ne hanga hai ku mo ha mo ui pa ke fenga ke fa ta atai pa ba hanga he te bolo ha beki pa ne hanga like ho mo ui tu ko ke wa te kresia si su kraisi ka te ko pa hanga fa mo ui ko pa hanga fa ta atai na ko pe hanga si su fa mo ui tanga tani pa hanga fa ta atai na pa hanga fe ka la mo ne ba Kalau mai kau tolatu, hati kau yang aku ini, kau si no ke tempare kau hak lau mari manori, tapi firma ke hukum lau mari manori no fe hati kau, fekau lau mari uri ke huki tu tapi fekau lau mari manori ke hak kau ke tempare kau lau mari manori tapi firma no lau mari manori ho moi, dia tu aki ulu kau apa, oke ke firma lau mari manori ke sea, ke pehe ke no fe hello kau ke no lau mari uri hello kau, no, o firma ke control, dia tu aki ulu kau apa, control i Holy Spirit, he ke tempare kau lau mari manori ma ho fa kau lea ku ma Holy Spirit o ne tuel ho mo pe to ke ai gloria pe me nau o tua i ho mo alu hello tu pa ke alu ki be lau mari o tua o te alu be lau mari uri de hanga wesia ma ke le si mo ha me fai pe to alu ki mo ta fa to ngai ai fu mafio si su klaisi o ku talo le te volo mo se tale me lau mari uri ke hua fa si su klaisi ko hua fa i kuna ia o ku mate te volo mo lau mari uri te malawahe i hua fasi so kalaisi ke tau lo te tamai ko lo pia ke afiona ta ba ki to ta ko to be fa ta tai ne to ta ko to pe a ko i hua fasi so kalaisi na lau mari uri ko to be ke kapus ta mawahe i hua fasi na lau mari ma fascino na problema famili ulunga pe to onga ma hai o kapus wa fasi so fa ta tai na ho ka kai a ko ni la ia be afiona i so kalaisi ko alo ko mo fa mo ui
Amen.